Acara ini disponsori oleh Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Badung, Kantun Nyagayang Regulasi Kebencanaan. Ugar-ugar berupa peraturan Bupati Nyayubin Indik Wantuan, Majeng Krama Badung Sane Ketiben Bencana. Kalaksa BPBD Badung Iwan Darmo Mausang paiketan dane kaserengin baga hukum kantun ngelaksanaan harmonisasi ran perbub ma paiketan indik wantuan stimulan majeng keramo sane ketiban bencana selanturnya ne pacang kesiageang wilangan antuin ran perbub keramo sane kene wasanan antuk widang ekonomi pekebunnya ne rumasuk genah suci utawi merajan pacang poleh wantuan. Paiketan dane talar sampun nyagayang tim pengkaji sane pacang tedun langsung ke lapangan inggih punika sane mewasta jitu pasna pengkajian kebutuhan pasca bencana pacang ketetepang oleh Bupati Badung. Tim inucap rau saking anggota BPBD mewah OPD sane mepaiketan sekade PUPR perkim mewah sane tiosan anutin pabuat objek bencana kantos mangkin BPBD durung ngicenen wantuan langsung majeng krama. Wayan Darmo Mausang dawag warso kalih tali kalidase kantos mangkin paiketan dane durung sida ngicenin wantuan majeng kramo sane ketiben bencana alam. Parwata Bali Pos Kuningayang.